Predlog odluke o izradi prostornog plana opštine Bačka Palanka i predlog odluke o prvom rebalansu budžeta opštine za 2023. godinu tačke su dnevnog reda danas održane 144. sednice opštinskog veća. U periodu javne rasprave o nacrtu odluke o prvom rebalansu budžeta pristigli su predlozi finansijskih planova, direktnih i indirektnih korisnika budžeta, javnih preduzeća, korisnika subvencija i drugih korisnika. Rebalansom su usklađeni prihodi i rashodi na višem nivou. Prihodi predloženi odlukom o rebalansu iznose 2.236.418.009 dinara. Razlog i osnov za donošenje i ovog rebalansa jeste zaključivanje ugovora sa Upravom za kapitalna ulaganja, gde smo dobili sredstva za sprovođenje projekta uređivanja pešačkih zona i pešačke zone u gradu. Naravno, pored toga, mi smo bili u obavezi da sprovedemo taj rebalans i da rebalansom opredelimo sredstva koje smo dobili u ovoj godini, a to će biti dvogodišnje finansiranje. A što se tiče rebalansa, još jedan razlog je upravo i neko mišljenje Ministarstva finansija, kojim smo morali da uskladimo masu zarada za plate zaposlenih, s obzirom da to usklađivanje je išlo u skladu sa uputstvom za izradu budžeta za 2023. gde su procena Ministarstva finansija je upravo da nismo isplanirali onako kako je uputstvo nalagalo i iz tog razloga sad smo uskladili sva ta planiranja i ovaj rebalans je zato i morao da se donese na ovakav način i malo ubrzano, ali u svakom slučaju on je i razvojni i investicioni, s obzirom da smo uvrstili, pored ovog investicionog projekta od strane Uprave za kapitalna ulaganja, u ovom rebalansu ubačen je i još jedan projekat, to je upravo uvođenje upravne kancelarije, gde smo isto takođe dobili sredstva od Ministarstva za lokalnu samoupravu, iznosu od 6.900.000 koje smo takođe uvrstili i samim tim projekat će biti sproveden u što kraćem roku. To su projekti koje je upravo ministarstvo i opredelilo sredstva lokalnim samoupravama kako bi se rad lokalne samouprave ubrzao, odnosno poboljšao kada su u pitanju građani opštine i da bi se njima olakšao pristup informacijama, samim tim i uslugama koje opština pruža. Na sednici je usvojen i predlog odluke o izradi prostornog plana opštine Bačka Palanka, a nacrtu ove odluke prethodila je i javna rasprava. U periodu sprovođenja javne rasprave nije upućen ni jedan predlog ili sugestija. Predlozi prvog rebalansa i odluke o izradi prostornog plana upućeni su Skupštini opštine na razmatranje i donošenje.